Sanibona sama President TV2. Muqala ungena kuNdla qoza ubulungiswa ucofoze usubscribe njengamanje. Okhulumayo umuntu eBhanyanzile Mbatha. Ngenza kwethu ke namhlanje la kumaphumulo la khona kufihlwa khona insizwa usiqiniseko Mvelase ube ngumhlaziyi lapha ku TikTok. Eceleni kwami nginoThabang Khumalo okuyiyona insizwa ibihlala usiqiniseko endlini eGoli. Okulakho usiqiniseko umphefumulo wakhe ophelele khona ila khona kwindawo khona kaThabang Khumalo kuyinsizwa uhlala usiqiniseko endaweni yaseGoli. Umuntu omdala sikwamukele kwiBhanzi TV2 namhlanje sila la khona kunenkonzo wasiqiniseko Mvelase eyokugcina okuyinsizwa ukuhlala nayo eGoli. Umuntu omdala sikubuye ngomoya kwiBhanzi TV2. Yebo mfowethu, angijwayeleke izinto zama interview mina. Mna wethu. Yeah. So sizokhuluma nje ngalendlela esizokhuluma ngayo ngoba ngisiye futhi umuntu okhuluma kakhulu yabona. Yeah, kodwa siyabonga ukuthi nibe khona njengoba sizokwenza umsebenzi walomfana. Mne wethu usiqiniseko bese intwana esencane kakhulu sibonile beveza ukuthi una 27 years. Mhlambe eqola kithi mosibekela abantu baseNingizimu Afrika ngoba abantu abaningi usiqiniseko bamazi kahle ukuthi umuntu okanjani into yakhe ibithini. So umuntu omdala asibe sithombeni la usiqiniseko behlala nawe. Mhlambe usiqiniseko umuntu onjani ngokumazi kwakho not ngokwemedia. Mhlambe kubalekile ukuthi ngiyibeke ngalendlela yokuthi mina naye sahlangana kanjani. Mni wethu ngathi vele umuntu omdala asiqale lapho isho ukuthi ibeke isinqele asiqala lapho umuntu omdala. Yeah, so ngiyacabanga ukuthi it was around 2021 mangiqala ukuba nale app yelokhunja ye TikTok. Ngase yangena ke ngoba ngomuntu vele nje okhulele kulomkhakha kaMaskandi ngase ngizama ukuthi ngifollow nje into ehambelana noMaskandi ngoba icontent ibiningi kakhulu. Yabona. So ngalendlela okwenzeke ngayo ke ngashayisana nayo ilokhunja. Ngashayisana nayo ivideo kamfana. Ngayibuza ukuthi hayi man ubani lo mfana. Ngase ngizama ukungena ko live bakhe ubesehlala eJozi. Okay, ngaloko ngilandela kodwa ngelinlanga ku live ngangena ngamtshela ngathi mfowethu indlela ocabanga ngayo ihluke kakhulu kunabantu abajwayelekile. Wena you have what we call a beautiful mind. Saqala ke lapho saba close nje nayo siqiniseko sangena ko live bakhe asasebenza Checkers bengazi nje ukuthi ngo11 makaya kwi lunch sizohamba siyongena sonke ku live kaSiqiniseko mayeshayise ebusuku sonke ngabo 8 siyohamba songena ku live kaSiqiniseko. Kwenzeke khamba isikhathi kuthiwa ukuthi sesi close ngalendlela ukuthi sagcina sesicala sesiqala iYouTube channel umlomo weqiniso. Saqala ke bese ngangimshutha ke ngiedita ngiuploada nani sayiphusha ke wathola ukuthi umfana ngandlela thize uyalimala ngasemsebenzini. Mayelimala ngasemsebenzini ngale Jozi bese kashawa indawo yabona. Ngathi mina I know asilungise indawo ngoba ikhona indawo lapha endlini. Asilungise le ndawo kube indawo nje yokuthi kuhlaleke bese uzohlala kuyo mfowethu uzame. Okay. Kwenzeke kanjalo ke ezinye zezigameko ezenzeka around lelo khonja leyo angeke ngisadlula kuzo kangako kodwa kwaba nalento yokuthi sizo register business so register business ukuthi umfana khona ukuphusha waphusha kumfana ngendlela aphusha ngayo sahlala into eziningi besizenza soyithu ke from ekseni man mayevuko siqiniseko bengizwa ngaye azogijima afaka my headphones acula bangumsindo la ngaphandle because ngiyazi njalo ekseni bekahamba yokhamanzi okugeza njalo ekseni. So wayena loyo umsindo loyo nje futhi mangabe mhlambe ngingahlala kule point leli lokuthi usiqiniseke ube umuntu onjani. Ngifuna ukuqinisekisa lo ukuthi usiqiniseko beka umlandeli kaMaskandi but kakhulu awumlandeli kaMgqumeni. Even kwa ama dread awayenze ekhanda i-influence kaMgqumeni leyo. Yabona. So mangibheka ama characteristics kaMgqumeni ngibheka nama characteristics kaSiqiniseko cishe befana. Ngoba uMgqumeni umuntu owayekwazi ukubhala ingoma
ayishayela isiginci ngendlela azoshayela ngaso acompose ngalendlela azocompose ngayo ayidirect ingoma usiqiniseko ubephiwe ngapha ngasemqondweni mawuzohlala naye isiqiniseko bozombona ubehlala ebheke phansi njalo yabona hlala ebheke phansi maqeda mawungamniki ifone uthi record ayi ubeba ibeast mfowethu hayi yabona ngishilo ukuthi bakhona abantu abawuhlaziyayo uMaskandi kodwa bayabalo mfethu abazokwenza ngendlela kaSiqiniseko and ngiyacabanga ukuthi akekho sazophinda be kule level leya Siqiniseko mfethu aish bekuwumjida lo yazi uthi ngikwenzela umzekelo yabona esikhathini esiningi umuntu mangizojudge i-character yakhe ngike ngithathe okubi ngubeke ngapha ngithathe okuhle ngubeke ngapha bese ngibheke ukuthi okuphi okusindayo kodwa kusiqiniseka kuye kwaba ukuthi okusinda kakhulu lokho kuhle so ngoba bengihlala naye ngiseduze naye ngaba nalomqondo ukuthi umfana lo kuningi sekwenzile kule game kaMaskandi le edlalwayo yabona kuningi kakhulu sekwenzile from ukuphakamisa from ukuhlaziya ngendlela thina ebesingeke siuhlaziyo ngayi because enye into engiyibonayo ngibona ngathi la kulomkhakha kaMaskandi sisaselele emuva kakhulu ngoba indaba zama reviews nana si understand yabona ngoba mayezohlaziya nje kuzoba nezinkulumo ukuthi hayi ubeko ubani ukuthi uhlaziye bese uyayibuza ukuthi umuntu uma ngabe unengqondo nepassion yalento ayenzayo kumele azabekwe na akusu president phela yabona so kweminye imikhakha sebaphambili kakhulu kunathi but thina sisasayele emuva ngoba umuntu oreviewayo siyamlwisa sithi ubeko ubani ukuthi wenze lento leyo so mfethu usiqiniseko njoba ngishilo ukuthi ama characteristics zakhe ayafana nakamqumeni ubo umuntu oyithulele mfethu uqiniseko ubephila umculo mayevuka ekseni umculo during the yazi ngangimthatha mhlambe sambe siye partyini semshadweni sekuphi ubemthola usiqiniseke sefaka ama earphone lapha amamela umculo sekhohliwe ukuthi sikuphi that was the type of a person he was and mfethu he was unique, he was very very unique. Ngiyacabanga ukuthi mhlambe mangabe kukhona la ngishiye khona mhlambe ufuna ukuthi ngicacisele ngazama ukuthi ngicacise. Mnewethu sitholile ukuthi uqiniseke uMfowamvelase kuyinsizwa ebibheke kakhulu umndeni wayo mama bembhekile izingane bebhekile mhlambe uMvelase njengoba mangihlambe mangikhuluma yakho yacikisa ukuthi umuntu obengasebenzi but ubeyihlaziya uMaskandi nje mhlambe iphi indlela benza ngayo income ngokwazi kwakho ukuthi akwazi ukuthi ahlambe abhekele umama ekhaya abhekele izingane ekhaya. All right, mhlambe in terms of income ngiyafuneka ukuthi ngikucacise lokho njengomfowethu bekuthi mangabe kukhona la shota khona nami ngangingenelela ngenze lokho engibona ukuthi nginamandla ukuthi ngikwenze kodwa usiqiniseko futhi yazi ubeyilo muntu one pride mangabe mhlawumbe akasi right mhlawumbe khona la shota khona bengeke uzumbone ukuthi manje mnewethu gaso ubevela thule bese ngiyasibona isimo mina ngithi hayi ngathi sekuyabheda la ngithi hayi mfethu mana ungikhaphe samwe sambe sowenza 1 2 3 masifika lapha ngifike ngithi hayi mfethu saluthatha nawe yabona besenza kanjalo. Number 2 bekenza ama promotions apromote abantu ama-business abo yabona. Number 3 of which seyama sasisebenza ngayo lento le kalokhunje lega YouTube and then number 4 then bekuba ilama gift ke awathola from iTikTok ngoba ama gift akhona ube wakhipha ngeaccount yami because angisho yimi ngine PayPal and it's easier this side so yizona indlela engizaziyo lezo mina engayibona as umuntu around mina. Mnewethu nazi indaba ziyangena usemsebenzini uthuqiniseke uMfowamvelase useduduliwe la umshiye khona endlini ongeyakho la uhlala khona naye uthini umuzwa wakho ukuzwa indaba efana lezi ufisa isigamekweni ithini mfethu into uthini umuzwa wakho mawucabanga ukuthi hawu ngempela eqiniseke emhlabeni asekho kwenze njani? I think ngiyalikhumbula lilalanga like the back of my hand
ngiyakhumbula ukuthi bengisebenza kuyiphi project futhi ngathola i-call from abantu ebeba live bangithinta ukuthi sekanje ifoni yakhe ngathi ngiyazama nami ukungena ku live ngabona nje ukuthi hayi kuthulekile ngise ngifonela abomakhelwane ngise ngithinta nabantu abaseduze nami ukuthi ngicela ngigijime niyobheka lapha endlini ukuthi kwenzakalani. Into eyangilokhonja eyangiphula umoya kakhulu ngoba labo bantu bathi mabafika lapha amaphoyisa besevalile yonke into akekho umuntu owakhona ukungena yabona ubika azokhona ukuthi anginike i-update ukuthi kwenzakalani. So ngiyibuze mina ukuthi hayibo okay ngiya understand ukuthi mhlambe they will tamper with the evidence yabo but akekho nomuntu okhona ukungitshela kwamele ngisuke ekudeni about 45 minutes away ngidrive ngiye endlini mangifika endlini ngafike ngathola ama-paramedics ayimele lapha yabona mangiloku ngibuza ama-updates abantu abasendlini bathi hayi mfethu ufika ngiyacabanga ukuthi mhlambe bebangafuni ukulimaza umoya wami ngeza ngafike ngapaka imoto mangiphuma ngiyacabanga ukuthi ngayifunda ibhaliwe yabona ngabona nje okay hlaya namaphoyisa ama-paramedics ayimele lapha ngavele ngayibona nje ukuthi hayi ngapha kungena ama-calls ngapha kungena ini kanjani yabona. So kube ukuthi hayi ithi ngiqede namaphoyisa nama-paramedics kunabantu ababa-interviewayo mhlambe engathi babone something bakhulume nabo labo bantu labo nani kuphele ke ilapho ke sengithinta umndeni ke khona na ngiyakhumbula ukuthi bake bangibiza bathi hayi sicela uzosicheckela mfethu ukuthi hayi ngafike ngambuka lapha fike ngambuka I couldn't believe it yabona I want to say this. Lo muntu lo walimaza osiqiniseko ngokwami ucabanga ubeyigwala. Ubeyigwala mangibheka indlela amlimaze ngayo. Ubeyigwala. Mhlambe iora kasiqiniseko mhlambe yamhlula ngoba lento ewayenza lapha yana icon. It's not normal. So ngathi wathathelwa ifone amaphoyisa kwalahleka ne-ID wase kumele ke the following day sambe ke selungisa into ezinjengalezo ngoba besingakhona ukumkhipha yabona okay kwalunga into enjengalezo samthatha ke kwa government sasesimfaka kule company le ekhaya bebambhalise kuyo sazama ke ukuphusha ngendlela esiphusha ngayo ukuze kube manje mni wethu ungathini mfethu einsizweni edlala uTikTok mhlambe eziningi bezibamba uTikTok kanye naqiniseko live kunjalo eqhutshwa ngawo umdlalo kaTikTok mfethu ungathini kuzona njengoba Mvamvelase engasekho bezidlala umdlalo naye kuTikTok ungathini kubona bonke abasele nje Hoskova baningi kakhulu abantu baTikTok ababalandeli wamaskandi bebephila naye uqiniseko Mvamvelase kuTikTok. Maybe asibeke kanje uyabona ibhamu iningi la ziningi ibhamu la kodwa isibhamu wena mawusibheka ngokwakho siyintembi mawusibheka wena isibhamu sihlele lapha siyintembi isibhamu mhlipha nasona inkingi i-social media mayihlele lapha intembi ayona inkingi. So into engiyibonayo ukuthi thina abantu u-social media ngiyacabanga ukuthi asimsebenzisi ukuthi kube yi-platform ezokwazi ukuthi sihlanganise ikhuphula amabhiziness nokunye nje okuningi. I think i-social media ikwazi ukunika abantu amandla more especially nge-YouTube especially mangibheka ama-post ngoba bengena kona ngicomment ngalendlela engikhomenta ngayo mhlambe mabe live but bengekho mkhulu kangako kwi-social media so abantu baluze inhlonipho ngendlela emangalisayo especially regarding social media. I don't think they understand ukuthi kule technology engake sinayo namhlanje
kuyenzeka ukuthi umuntu akhona ukutrack akuthole ngale comment embi oyibhalile lapho ku social media. It's quite sad. It's quite sad. Umuntu uma ngabe ithulusi akazi ukuthi alisebenze kanjani. Bengicela liyeke. Leave i-social media uma ngabe into yokuqala ozoyenza lapha yana ukuthi uyothuka abantu wenze and angikhulumi ngoba ngibhekise kulokho nje kulaba fowethu lapha ngikhuluma ngoba ngibheke kumphakathi wonke wase South Africa. Mangabe i-social media iyakuhlula iyeke. Esikhathini esiningi ngiyangena mina ku social media ngibuke bese kube nezinto engingazwani nazo bathi ngiyandlula. Yabona abafowethu abasebenza social media ngendlela right akungabi application eyinhlamba ama application wobunsizwa asenze izinto ezi right nge social media. Niwuthi siphethe amagama ongapha umndeni njengamanje ngathini kubona emndenini ngokubona kwami ngiyacabanga ukuthi ngathi ngayibeka kanjani lento kuningi sengikushile emndenini ngokubaduduza ngendlela abaduduzeke ngayo ngoba ngiyacabanga ukuthi mhlambe kuba umndeni ozobhlungu kakhulu bese mhlambe kube abantu abasondelene naye bese kuba yimi mhlambe ngu number 3 kuleyo list leyo yabona. So emndenini ngiyacabanga ukuthi bawazwile amazwi engiwabekile kuumndeni. Angicabanga ukuthi ngisazophinde ngiwaphinde la kodwa bayayazi indlela engimsebenzele ngayo umfana asaphila nanoma sekahambile emhlabeni. Bayakwazi konke lokho. So umndeni nje ungaqena nje but okunye ngiyacabanga ukuthi bayakwazi bona. Bhuti omdala sibonga khona isikhathi sakho ukuthi usinike ithuba ukuthi uchaze ngempilo kaSiqiniseko since nadibana from social media until face to face until nihlale ndawonye namhlanje uyamfihla indlela yakhe yokucina. Bhuti omdala sibonga kakhulu mfowethu mfowakho umzikazi amashobane. Sibonga mfowethu. Kubonga mina mfowethu. Just one last point. Usiqiniseko ube nama followers ayingakhi ku TikTok? What below 230,000 I think. Yes. Yabona. So it's strange ukuthi I see less people abafuna ukulokhunja abafuna ukuzomvalelisa la namhlanje. Ama artists amaningi usiqiniseko azamile ukuthi awaphushe awakhuphule angiwaboni. Angiwaboni mfowethu angiwaboni. So Banyazile yamne wethu empilweni ungathembi umuntu mfowethu. Sure. Because kuzokwenzeka ukuthi abantu bafike bakuyuze ukuze bathole lento abafuna ukuyithola kuwe. Yeah. But on top of that mase bayitholile lento abayitholile bazodayisa si right. Yabona. Baningi abacula bamyuzile usiqiniseko. And I will tell you now, no bad publicity but any publicity is good publicity, whether it's bad or whether it's good. Njengoba usiqiniseko angasekho namhlanje maningi amaciko azolimala. Baningi abantu abazoshona uzobona, whether yilabe bekakhuluma negative ngabo, whether yilabe bekakhuluma positive ngabo, because any publicity is good publicity. So lama million esihlala swalokhunja lapha kuMaskandi esihlala sikhuluma ngawo aphosta kwenziwani ikhona into kimi ethi kuzokwehla maybe from now till the next 3 years unless kuvela omunye usiqiniseko light, but ukhuphule kakhulu and it's quite sad ukuthi kutatazela thina namhlanje. Just like wakutatazela thina aboshiwe uyakhumbula? Wakutatazela thina ngaze ngamtshela umfana wami ngathi mfowethu cela ubabheka abantu ku social media because abanye bazokusupporta but mase kumele bavele bazohlehlela nyovana. Yabona? So amazokugcina lawe ngifuna ukwabeka mfowethu ukuthi abantu abaningi bamyuzile usiqiniseko. Sibonga kakhulu mnewethu.
Bonga mina mfethu. Danke boda. Sure. Kanza kwethu sikhona manje lapha ke uThabang Khumalo okuyinsizwa ebihlanu siqiniseke umfamvelase from social media face to face until namhlanje ubukhona enkathi etshalwa besharela nje information ana noma uphila kwakhe nosiqiniseko from eGoli kuze namhlanje la umfihla khona endeni maphumulo. Kanza kwethu bekhaya kwakho ucofa subscribe comment kushare ukhulumayo umuntu eBanyanzile Mbatha engathi insizwa oqiniseka umfamvelase umoya wayo ngalala ukuphumula kanomndeni duduzeke ngobuningi bawo aluhlangana ngihlanga ukhulumayo umuntu eBanyanzile Mbatha. Dako.